Hrišćanska priča Božji vazduh. U Italiji je ozdravio 93-godišnji muškarac koji je dugo vremena proveo u bolnici. Rekli su mu da mora da plati za 1 dan respiratora na koji je bio uključen. Muškarac je počeo da plače. Doktor je počeo da ga tješi i da mu govori da ne plače zbog tako visoke cijene, no ono što im je ovaj čovjek odgovorio je natjeralo doktore na plač. Rekao je: ne plačem zbog para koje moram da platim, mogu da isplatim taj iznos. Plačem zbog toga što dišem Božjim vazduhom, evo već 93 godine, ali ga nikada nisam platio. Vi mi rekoste da 1 dan inhalacije kiseonikom u bolnici košta 5000 evra. A znate li vi koliko sam onda dužan Bogu? A nikada mu se za to nisam čak ni zahvalio.